Pozdrav svima i dobrodošli na mom kanalu. Ovom prilikom sam se odlučio za aplikaciju WhatsApp da vam pokažem kako to sakriti status kada ste na mreži od drugih korisnika, a i samim tim da imate veću privatnost. Pa da počnemo. Uđete u WhatsApp, a prije svega ću vam pokazati da vidite kada sam zadnji put bio na mreži. Evo vidite sami da bi poslije znali kada jesam li sakrio status. Znači, izađemo iz ovoga, uđete u ove 3 tačke, pa zatim u podešavanja, a onda u privatnost. Pa zatim u ovo prvo gore, viđen. Ko može da vidi moju informaciju viđen? Znači, svi moji kontakti osim ili niko, vi pritisnete niko. I ovo dole isto ko može da vidi kada ste na mreži. U pod broj 2 na ovo polje kliknite isto kao viđen. I sad izađete iz ovoga. Uđem u ovaj broj. Vidite i sami da sam sakrio kada sam zadnji put bio na mreži. To bi bilo sve u ovom klipu. Nadam se da vam se svidio. Lajkujte i subscribeujte ovaj kanal. I u pozadini pritisnite zvonce kako bi vam stizala sva obavještenja o svakom novom klipu. Veliki pozdrav, do gledanja.